Oscar Pistorius owanelwa ubva jele nga parula na musi nga murahu ḓivhona dza phanḓa bodo ya parula. Mitengo ya muḓagasi i khou ḓo gonyela nṱha u thoma matshelo. Timu ya lushaka ya vhafumakadzi ya Banyana i kati na ndugiselo dzayo dza tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA. Ndi madekwana ri vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 na kha DTT. Muvhulayi o wanala umulandu Oscar Pistorius o wanelwa parula. Vha bodo ya parula ya muhasho wa ndulamiso vhona khumbelo ya Pistorius ya u vhofhololwa dzhele nga parula he vha ri hathu shuma tshigwevho tsho linganaho kana tsho pimiwaho tshine tsha mutendela uri a vhofhololwe. Uyu mugidimi wa kale o fara muṱangano na bodo ya parula a tshi khou ṱoḓa uri a vhofhololwe nga murahu miṅwaha ya 10 musi o thuntsha vhulamufuno wawe wa kale Tshivenda nga ṅwaha 2013. Vo June Tshivenda vo swika vha tshi kha ḓima kha ḽithihi ḽa uri Oscar Pistorius a songo ṋetshedzwa parula. I don't believe his story. I don't. Vha muṱa wa Tshivenda a vha ngo vhuya vha dzula ya ngafhi hune nga murahu wa rambili fhedzi bombo ḓionesa vha tshi ri nyimele iyi i vha ṋanisela masinḓa mbilu. They don't feel that he should be released. They feel that he has shown no remorse. He's not rehabilitated because if he had been, he would have come clean and told the true story of what happened that night. Khotsi ya River vo Berry vhone a vha ngo vhuya vha luveya nga zwine hapfi a vha khou tou vuwa zwavhuḓi. 10 years to us, it sounds so long in time, but for them, it's 10 missed birthdays, it's 10 Mother's Day, Father's Day, Christmases. So time hasn't healed for them. They've learned to an extent to get used to the idea of her not being there, but they miss her every day. Kha miṅwaha ye Pistorius a govhelwa yone ya 13 u tshi to dzula ngomu dzhele lwa miṅwaha ya sumbe fhedzi. There are other interventions that must be made, but they must also give it a period to say within 6 months or 12 months the file must be brought back for them to look into it once more. Fungo ili ndiye ḽi tshi khunyeledzwa namusi ndiye Oscar Pistorius a hanelwa parula. Varengi vhane vha renga muḓagasi wavho kha Eskom vha kha vha ḓilugisela u gonyela nṱha mitengo ya muḓagasi. U bva matshelo vha Eskom vha khou ḓo gonyisa mitengo ya muḓagasi nga phesenthe dza 18.56 u ya nga themendelo ya vha National Energy Regulator. Vha Eskom vho vha vho humbela uri muḓagasi u gonye nga phesenthe dza 32 he vha ri mitengo ya zwivhaswa i khou ḓura. Vha ḓivha ro gonya mutengo wa muḓagasi zwi nga sia hu na mutsiko kha tshikalo tsha u kalo gonya na u tsa mitengo ya zwithu kana inflation. Zwa zwino inflation i nga nnḓa hune bannga vhukati ya khou ṱoḓa i tshi vha i hone hune vha nga nnḓa phesenthe 3 na phesenthe dza 8. Bannga ya vhukati i ri mutengo wa muḓagasi na miṅwe mitengo ine ya tou langulwa i khou bvela phanḓa na u tsikeledza inflation. Muḓivhi wa zwa ikonomi u bva kha Efficient Group Vho Dawirot vha ṱalutshedza. Now, however, the possibility certainly is there that the Reserve Bank will not be in a position anymore to cut interest rates if we see another significant increase in the price of electricity. The best approach, of course, is not to increase electricity prices necessarily, but to create a more competitive environment, including the generation and distribution of electricity, and that will eventually lead to lower electricity prices for the consumer in South Africa, lower inflation, and of course, in the end, lower interest rates as well. Mafhungo a vhuḓi kha vharengi ndi a uri u nga vha na u gonya mutengo wa muḓagasi ṅwaha u ḓaho. Vhatshimiswa tshine tsha langa zwa fulufulu vho tou fha ṋea khamphani ya Eskom tshikhala tsha u gonyisa mutengo wa muḓagasi nga phesenthe dza 12.74 nga 2024. U gonya uhu ha mutengo wa muḓagasi a khou ya ḓisa tshanduko kha u fhungudza ukhawa wa muḓagasi hune a khou hoṱefhadza ikonomi. Khamphani ya Eskom i khou shuma kha u bveledza muḓagasi munzhi une wa fhira phesenthe dza 7 khathihi na u khwinisa tshiimo tshayo tsha masheleni. Kha zwithu zwo ḓaho sa tshimangadzo vho Sivuile Ngodwana vha ḽihoro ḽa African Independent Congress waniswa sa ḓorobo muswa wa khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni. Vho Ngodwana vho kunda vho Thanya Campbell vha ḽihoro ḽa DA nga vouthu dza ḓana 29 kha dza 75 nga thuso ya ḽihoro ḽa ANC khathihi na EFF. Izwi nga murahu musi vho Campbell vho bviswa tshidzuloni sa ḓorobo wa Ekurhuleni nga ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho. Mulanga vundu wa Gauteng vho Panyasa Lesufi vha khou ṱanganedza u khethiwa Vho Ngodwana hune vha ri zwi ḓo ḓisa vhudziki kha khoro tharu dza ḓorobo dza vundu ḽa Gauteng. Muloro wa u khetha nketheni wa EFF kha vhuimana ḓorobo wa Ekurhuleni a wathu wedza vha ḽihoro ḽa ANC na ḽa EFF vho pfala uri vha vha na muhumbulo wa u kovhana maanḓa ngomu Johannesburg na Ekurhuleni.
ovakhethiwa nketheni wa lihoro lituku sene no dorobo muswa wa Ekurhuleni. The service delivery is continuing. We are not going to wait. We are working now from today. Bongodwana vokhethwa khathina na dorobo wa kale wa shakuliswa votani ya Campbell bevone vona vote dza fusumbe thanu. Izwi ndi nga murahu ha musi dzikhanselara dza lihoro la Action SA va fumi thanu vo ḓibvisa kha muvhuso wa ṱhanganyelano na va lihoro la DA. Va lihoro la EFF vo ṱanganedza na dorobo muswa fhedzi va munekedza tsivhudzo. The allocation of houses to the people in Germiston and Makause cannot divide us. That is what unites us, particularly as this core that is sitting before you. Mulangavundu wa Gauteng va ri vudziki masipala ya vundu ili vu ḓo ḓisa nyengedzedzo ya nḓisedzo ya tshumelo. We had the MEC responsible for COCTA to be part of these processes because in some areas we still have problems, which is unfortunate. Mohali City is going, I don't know for how many times, trying to pass a budget and also trying to have a vote of no confidence against the mayor and the speaker. Zwakhetho ya u shaya fulufhelo kha muthu zwo ḓiswa nga vha mahoro maṱuku be vha tika tsheo iyo nga nḓisedzo ya tshumelo sa fushi nga maanḓa vho sedza dzilokishini na mishashani. Vha muhasho wa COCTA vunḓuni iḽi ḽa Gauteng vha ri vho fushea. So it was not a question of passing a motion of no confidence out of nowhere, but they identify all of service delivery issues. Va lihoro la Democratic Alliance vone vo ḓo ṱavhanya vha ṱuwa musi muṱangano uyo u tshi tou swika magumoni. Ri khou dovha ra ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 na kha DTT. Matina madekwana namusi vo pfa nga u hanelwa u bva nga parula Oscar Pistorius mme a River Steenkamp vhane vha vha vho June a vho ngo livhelanyisa tshifhaṱuwo tshavho na muvhulayi wa ṅwananyana wavho ane a vha Oscar Pistorius namusi. Vho June Steenkamp vho fara muṱangano wa thungo na vha bodo ya parula he vha ṋekedza makumedzo avho a u hanedzana na une wa Pistorius parula. Mata othe a ḓo vho sedzesa khuvhangano ya lushaka ya maḓuvha mavhili ya lihoro ḽa Democratic Alliance mafheloni a ino vhege. Lihoro ḽeneḽi ḽine ḽa vha ḽa vhuvhili nga vhuhulwane ḽi khou ḓo khetha vharangaphanḓa vhaswa vhane vha ḓo lugisela lihoro ḽeneḽi khetho gutedza ṅwakani. Khethoni gutedzo fhelaho lihoro iḽi ḽo vha na khaedu ya u tsela fhasi ya thikhedzo ya vhakhethi nahone khuvhangano iyi i ḓo vho rwela ṱari ndingedzo dzavho dza u ṱoḓa u minula lihoro ḽivhusi ḽa ANC muvhusoni. Ili ndi ḽone lihoro ḽa vhuvhili ḽihulwanesa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe phalamennde. Lihoro ḽa Democratic Alliance ḽo vhumbiwa nga ṅwaha wa 2000 ndi kale ḽi tshi khou kundela u bvisa muvhusoni lihoro ḽa ANC lwa miṅwaha i re na tshivhalo. Fhedzi ndi ḽone ḽi re na zwidulo zwinzhi zwi tshi tevhela lihoro ḽa ANC. Naho ḽo vhumbiwa miṅwahani ya 23 yo fhiraho, midzi ya lihoro iḽi i ṱalusa u bva miṅwahani ya kale nga ṅwaha wa 1995 sa lihoro ḽihanedzi kha lihoro ḽa kale ḽa tshifhingani tsha muvhuso wa ḽiṱalula. Sa lihoro ḽihanedzi ḽa tshiofisi ḽo ḓiṱangana na dzikhaedu dzaḽo kha miṅwaha i re na tshivhalo i fhiraho. Nga hetsho tshifhinga iḽo lihoro ḽo vha ḽi tshi vhidzwa United Party. Vhaṅwe miraḓo vho ḓo pambuwa vha vhumba Progressive Party nga ṅwaha wa 1959. Lihoro la United Party ḽo ḓo shandukisa dzina ḽa vhupfi Progressive Reform Party, ḽo ḓo dovha hafhu ḽa shanduka ḽa vhupfi Progressive Federal Party. Lihoro iḽi ḽo ḓo rangwa phanḓa nga vharangaphanḓa vha ngaho vho Helen Suzman, vho Zack de Beer na vhaṅwe. Nga khetho gutedza u tou thoma a ḽo ngo shuma zwavhuḓi musi lihoro la ANC ḽi tshi shuma zwavhuḓi nga fhasi ha vharangaphanḓa muṱavu wa Nelson Mandela. And in full realization of the high calling, I assume as executive president. Nga murahu ha miṅwaha ya sigathi ḽo ḓo ḓiwana ḽino lihoro ḽihanedzi nga fhasi ha vharangaphanḓa vho Tony Leon. Vhe vha vha vhe na ḓorobo wa Cape Town vho Helen Zille vho dzhia tshidulo tsha u vha murangaphanḓa wa lihoro zwi tshi tevhela u bva tshiduloni tsha vhe vha vha murangaphanḓa wa lihoro vho Tony Leon nga ṅwaha wa 2007. Nga ṅwaha wa 2007 lihoro ḽi ḓo ḓi rwela ṱari sa u vha lihoro ḽo lindelaho u vha muvhusoni nga fhasi ha vharangaphanḓa ha vho Helen Zille. Lihoro la DA ḽo ḓo ita ḓivhazwakale musi ḽi tshi ṋanga vho Musi Maimane sa murema u tou thoma u rangaphanḓa lihoro la DA nga ṅwaha wa 2015. Nga fhasi ha vharangaphanḓa vho Maimane, lihoro iḽi ḽo ḓo dzhia ndango ya mimasipala miraru u bva kha ANC. Vho Maimane vho vha vha tshi khou lavhelelwa uri vha nga vha na thikhedzo khulwane u bva kha dziṅwe tshaka, naho zwo ralo lihoro iḽi a ḽo ngo shuma zwavhuḓi.
vo Herman Mashaba mumbutitushela lihoro la DA nga ṅwaha wa 2019 he vha tevhelwa nga vhaṅwe vha vharangaphanḓa na ḓorobo wa masipala wa kale wa Midvaal Vho Bongani Baloyi, muraḓo wa kale wa phalamennde Vho Phumzile Vandame na vhaṅwe. Nga ṅwaha wa 2020 Vho John Steenhuisen vho ḓo rangaphanḓa lihoro iḽi musi vha tshi kunda Vho Mbali Ntuli he Vho Ntuli vha kuvhanganya phesenthe dza 2 fhedzi. Zwa zwino lihoro iḽi ḽi khou livha kha khuvhangano yo nanga vharangaphanḓa vhuswa vhone Vho John Steenhuisen vha ḓo ṱaṱisana na Vho Dokotela Mpho Phalatse and make the city of gold shine again. musi vhege i tshi ya mafheloni lihoro la DA ḽi ḓo vha na vharangaphanḓa vhuswa. Martina usedza nga vhuḓalo khuvhangano iyi ya lihoro la DA ine ya khou takutshedza mafheloni a ino vhege ri na musaukanyi wa polotiki Dokotela Vho Levindow. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza mbambeyi ya vhurangaphanḓa ha DA vhukati ha Vho John Steenhuisen khathihi na Vho Mpho Phalatse vha khou vhona tshi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe. Ndi madekwana Vho Mathauda, ndi madekwana vhaṱaleli ngei hayani. Lihoro la Democratic Alliance ḽi ḓo dzula ḽo amba zwa uri ndi lihoro ḽine ḽi ṱanganedza mirafho yoṱhe nahone ndi lihoro ḽine na ḽonevho ḽi ḓi dzulela ya dzikhethoni u fana na maṅwe mahoro. Fhedzi arali ri tshi khou lavhelesa mbambe ya Vho Steenhuisen na Dokotela Vho Phalatse zwi vhonala u tshi tonga Vho Steenhuisen vho thoma mafhungo a mbambe heinoni u bva murahu, nahone ndi muthu ane vho vha vhe murangaphanḓa wa lihoro lwa tshifhinga tshilapfu vhane vha na u ḓivhea zwavhuḓi kha vhatevheli na miraḓo ya lihoro na mushumo we vha u ita. Hu ri ngeno Vho Phalatse na vhone vha na thikhedzo yavhuḓi nga maanḓa ri tshi lavhelesa kha vhathu vhane vha vha tshi khou bva fhethu nonga Gauteng na kha maṅwe mavu. Fhedziha a vhathu vha na tshenzhemo no u tou ḓivheseswa nga maanḓa u fana na Vho Steenhuisen. Zwi tonga khonadzeo i nga vha ya uri Vho Steenhuisen vha nga ḓisa phanḓa sa murangaphanḓa wa DA. Lihoro la DA ḽo tsela fhasi zwi tshi ḓa kha thikhedzo ya vhakhethi kha khetho dzo fhiraho. Vha vhona zwine zwa nga vha zwi tshi khou itisa kana dzi khaedu dzine dza nga vha dzi hone kha DA uri lihoro ḽeneli ḽi vhe na thaidzo ya u tsela fhasi ya thikhedzo hu mini nga tshino tshifhinga? Iṅwe dza dzi thaidzo dzine dza vha hone kha lihoro la DA uri ḽi aluwe ndi ya uri a si lihoro ḽine ḽa khou tou kona tshoṱhe u dzhenelela nga maanḓa miḓini na miḓanani hune ha wanalea vhathu vha vharema. Nga ngeno thungo vharangaphanḓa vhavho vhanzhi vha vharema vho fhedza vho ṱutshela heḽi lihoro, nahone zwine vha zwi amba a zwi zwithu zwine zwa takadza na luthihi nga maanḓa arali ri khou lavhelesa thikhedzo ine lihoro ya vha i tshi ḽi ṱoḓa kha vharema vha fhano Afrika Tshipembe. Zwenezwo zwi ita zwa uri lihoro heḽi ḽi vhe na muraga muhulu vhukuma wa u kona u dzhenelela kana na u aluwa, ngauri henefha ḽi tshi khou aluwa hu vha ḓi dovha ha ḓivha na u lozwea ha vharangaphanḓa vha vharema vhane vha tshi bva a vha ambi zwithu zwavhuḓi na luthihi kha mafhungo a heḽi lihoro. Ṱhamusi nga nnḓa ha mafhungo a uri hu ḓo vha na u khethwa ha vhurangaphanḓa vhuswa mafheloni a vhege, vha vhona hu zwifhio zwiṅwe zwihulwane zwine lihoro ḽeneli ḽa nga sedzesa khazwo kha khuvhangano yaḽo? Lihoro heḽinoni ḽi tea uri ḽi lavhelesese nḓila dzo fhambananaho dzine dzi nga ita zwa uri ḽi fhedze ḽo dzhia muvhuso kana ḽo u dzhavhula kha lihoro ḽa ANC. Lihoro heḽinoni ḽi tea uri ḽi dovhe ḽi koneha u shumisa heinoni khuvhangano u ṋea fulufhelo kha vhathu vhanzhi vhane vha vha vharema vhane vho vha vha tshi tevhela vharangaphanḓa vhane vho fhedza vho bva kha heḽi lihoro, ngauri zwine vha zwi amba zwelana na mafhungo o sa fariwa zwavhuḓi na mbekanyamaitele dza hone. Vha tea uri vha ṋee vhathu fulufhelo na uri nga ngoho ndi lihoro ḽine ḽi ṱoḓa u shumela vhathu vhoṱhe nga u angaredza, nahone vhathu vho ṱuwaho vha vhonale vha tshi tonga vho ita phoso uri ho vho funa vha songo ṱuwa. Dokotela Vho Ndo a ḓo vha madekwana vhuḓi ro livhuwa tshifhinga tshavho. Mathinavho ndi musaukanyi wa polotiki, ndivho Dokotela Levindow ri tshi khou sedza mafhungo ane a khou kwama khuvhangano ya lushaka ya lihoro la Democratic Alliance mafheloni a vhege. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi. Rannda i vhonala yo khwaṱha musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ḽifhasini. Dolara iko ita 17 rand 72 cents, dollar bondo iko ita 21 rand 92 cents, matina euro iko ita 19 rand 27 cents, ngeno pula ya Botswana iko ita 1 rand 37 cents.
Mikobe pala jesi yone kuwanera ifasi. Kazverezwa musuku ndi $1,978 matina platinum ikuita $986 ngena oil isungukunakiswawo ichikuita $79.58 nga fagi. Musero sarapezi maduva ane apira dana urofaru wa tournament ya chipuka chalipasi ya FIFA ya bafumakazi. Mugudisi wa timu ya rushaka ya pano ayani ya banyana vo Desiree Ellis vari mahoti achovura ya kabatambi vane baba na bukoni. Sachipida cha urugisa la tournament nei ya chipuka chalipasi banyana bako totamba mtambo wa bukonani na shango la Sebia ngala fumi la mwezi utawa waramba mai. Wa Ellis vo dibaza batambi vao bapesira vo fumbi raru vane badotuwa na vo mtamboni wabo na shango la Sebia na one odara batambi vo doware yao. Musero sarapezi mwezi mraru tournament ya chipuka chalipasi bafumakazi ya FIFA ini ya dofororangi kala New Zealand na Australia ita kucheze munguruso banyana vo Desiree Ellis ofara timu irana chenjemo banyana vo tambaka mitambo ya bukonani mitanu bachewa vadzingwena za Afrika so zino bakoti odulukisa la tournament ya lipasi ine aimbutoleruwa na rutii. I think it's around the corner. I think it's closer than what we think it is. If you look at the World Cup trophy tour that was just here, it actually tells us that the World Cup is here. You know, before you blink your eyes, it's upon you. So we have to utilize each and every moment that we have to get the team ready. Banyana bakachigora cha G na shango la Sweden, Argentina na Italy obachiwa vadzingwena banyana orutamana timu zirentaka zirenke zalfasi utofana na Brazil na Australia. Well, we're not ready yet, but we're working towards being ready for that very first game, and that is the key moment for us to be ready for that first game. I think camps like these really help us, where we can work with a group of players, where we can take them to the next level, and get them ready for the next stage. Shango la Sebia likawima ufumita ekazirenke ngeno banyana bakawima bufutano ina. Where they've played against Russia, lost to Russia, beat Russia, beat Germany. We know the physicality. Like Tabiso mentioned, one of the players is playing at Bayern Munich, one is playing at Chelsea, so we know of them, but it's putting our plan together and making sure that we execute our plan. Mugudisi vo Ellis bakonia vochikara batambi baswa. No, it can never be closed because, we've done it before where at the last minute a player comes in and makes the squad, and, we have to give every opportunity to every individual out there who wants to raise their hand, and then we see if that player adds value to the squad, and we can never close the door to anyone. Banyana boshuma zobudika tournament ya Turkish Women's Cup muzofao wobera cup na mimendele ngiba baka wima utoma kachigora chavo cha A ngiba kunda ngaskuro ziraro kabgumba kamtambo mti batomulingana kamibili. Kazi ya matsira yorindera na mucho wa madekwa na tubala na musi ndizo nezo zira baroba farada zone atoba mapero weke budi yowa.